dragi gosti, dobrodošli. Nemanja, drago nam i zadovoljstvo je još jednom da vas ugostimo. Nadamo se da ćemo tu saradnje i u budućnosti nastaviti, uvijek vas je zadovoljstvo slušati. Hvala prije svega Brani i Udruženju Kraljevina Srbije što su večeras priredili predstavljanje ove izuzetno značajne knjige i hvala što ste nam doveli ovako divne goste i saradnike u naš grad. Želim vam uspješnu književnu večer. Evo, sada prepuštam vama riječ da nam se obratite i kažete se ono što ste večeras došli u naš grad i u našu biblioteku. Hvala, dragi domaćini, uvaženi gosti, poštovana publiko. Ja sam dr. Ena Mirković i pripalo mi je zadovoljstvo da vas ispred Udruženja u ime Naroda za slobodnu Srbiju pozdravim večeras i da vam poželim dobrodošlicu na ovu našu multimedijalnu tribinu posvećenu revolucionarnom teroru u Srbiji nakon Drugog svetskog rata. Kao što mnogi od vas pretpostavljam da već dobro znaju, naše udruženje se bavi pitanjem žrtava komunističkog režima u Srbiji nakon Drugog svetskog rata, dakle onim ljudima koji su nažalost ubijeni, a mnogi i progonjeni decenijama nakon Drugog svetskog rata, jer se ideološki nisu slagali sa tada vladajućom ideologijom komunističkog režima. U široj javnosti mi smo prepoznati između ostalog i po inicijativi da se u Beogradu na prostoru Lisičevog potoka podigne i prvi državni spomenik posvećen upravo svim ovim žrtvama i da se obnovi Kraljeva česma koja na tom prostoru postoji, dakle Kraljeva česma koja datira iz 1936. godine i koju je knez Pavle Karađorđević posvetio bijanom kralju Aleksandru Karađorđeviću. Takođe, naše udruženje pokušava da se što više probije u široj javnosti i samim tim se bavimo publikovanjem knjiga i monografija. Imaćemo prilike i mnogi od vas, što me vrlo raduje, su već i kupili veliki broj pre same ove promocije, da predstavimo večeras. Dakle, u saradnji sa Institutom za savremenu istoriju iz Beograda i sa Katenom Mundi naše udruženje je objavilo više knjiga. U pitanju su memoari Prote Save Bankovića u predvorju pakla. Dakle, Prote Save Banković je bio sveštenik, verovatno jedan najviše i najduže proganjenih politički proganjenih sveštenika. Oko 19 godina je proveo u kazamatima u Nišu, Zabeli i Sremskoj Mitrovici. Naše udruženje je imalo to zadovoljstvo da uz pomoć i saradnju Srpske pravoslavne crkve i Instituta savremene istorije Katene Mundi kao poizdavača objavi njegove memoare. Imate priliku, naravno, ko bude želeo da kupi nakon ove tribine. Primjerak ove knjige ja je zaista toplo preporučujem. Onako jedna vrlo lepa i ljudska emocija zrači sa tih stranica. Takođe, tu je knjiga o Borislav Pekić, Živa disidenti, autora Srđana Cvetkovića i večeras predstavljamo dve knjige, kapitalna dela, OZNA, represija komunističkog režima od 1944. do 1946. godine, zbirka dokumenata i otpor komunističkom režimu u Srbiji od 1945. do 1991. godine. Naši večerašnji gosti su autori upravo ovih knjiga, dr. Srđan Cvetković, istoričar, predsjednik udruženja u ime Naroda, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda i dr. Nemanja Dević, istoričar, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda. Naš najavljeni gost, dr. Bojan Dimitrijević, nažalost iz opravdanih razloga je odsutan večeras, ali evo mi prenosimo njegovo izvinjenje. Pre nego što počnemo sa tribinom, ja bih iskoristila priliku naravno da se zahvalim našim domaćinima iz Narodne biblioteke Filip Višnjić, kao i iz Udruženja Kraljevina Srbija, gradskog odbora Bijeljine, što su nam omogućili organizaciju ove tribine večeras. Zamisao je da bude multimedijalna tribina, tako da ćemo najpre pogledati jedan videoklip. Naš proslavljeni glumac Tanasiju Uzunović bio jednom prilikom prisutan na godišnjem pomenu u Lisičevom potoku koji se već sad tradicionalno održava svake godine na jesen u Beogradu i upravo je čitao deo knjige U predvorju pakla Save Bankovića, pa predlažem da poslušamo ovaj videoklip. Nepoznata čoveka svakako oznaši. Jedan omenji čovek velike ružne glave i upadljivo velikih usta, a drugi visok, bled, orlovskog nosa, mršav kao smrt. Kad uđeše
počeše na brzu ruku da izdvajaju ljude. Onaj prvi, kako na koga pruži prst, pita gde si bio za vreme rata, u Četnicima, Ljotićevcima ili u Nedićevoj straži. Izlazi, kaže on. Neko ga uhvati za rukav i kaže ti izlazi. Druge ništa i ne pita, samo im kaže izlazi napolje. I ti i vas dvojica što me tako gledaš, izlaziš. Opet jednoga vraća s vrata na njegovo mesto i kaže drugome izlazi. Trećeg i ništa ne pita, samo govori izlazi napolje, ti. Iz naše sobe izvedoše 14 ljudi. To je ta pravedna presuda u ime naroda Jugoslavije, donesena po zakonu pisanom u šumi, i oslobodioci komunisti striktno se drže zakonskih propisa. Ove noći odoše u smrt 42 čoveka. 42 Srbina nestade u mračne noći, da ih nikada više ne vide njihovi roditelji i deca. Odoše da im mitaljezi izrešetaju tela, zatim da budu zakopani, a kada svane da niko ne zna šta je bilo s njima, i dan danas. Preko njih će još u toku noći preći valjak i poravnati sa zemljom njihove grobove. Njihovi roditelji, braća, deca i sva rodbina oplakivaće njihovu smrt po svojim domovima, ali za grobove niko i nikada neće saznati gde se nalaze, i dan danas. Dešavalo se da posle 10 do 15 dana prozivaju za puštanje ljude koje su poubijali, jer se utvrdilo da su pohapšeni ni krivi ni dužni. U sobi smo svi zanemeli. Gledamo se staklenim očima, a nekolicini potikoše suze. Ljudi se pitaju zašto ove ljude ubijaju? Zašto Srbin Srbina ubija? Zašto čovek čoveka ubija? Oni što ubijaju veruju da su ovi ljudi smetnja, kočnica za bolju i srećniju budućnost srpske nacije i celog čovečanstva, pa ubijajući misle da čine dobro delo. Oni što izdaju naređenja za ubijanje ljudi znaju da neće biti ništa bolje, ali im treba da se učvrste na vlasti. Treba ubijanjem ljudi utirati strah narodu u kosti, da niko ni prstom ne mrdne protiv onoga što vlastodržci budu radili i sprovodili. I dan danas. Za postizanje cilja komunistima su dozvoljena sva sredstva, sva zverstva, sve laži i nemoral svake vrste, i dan danas. Tako govori u praksi komunizam kroz svoju krvavu vladavinu. Svi su se ljudi probudili i uzbudili. Niko ne zna da kaže, niti ko nalazi za potrebno da govori, nego samo gleda jedan od drugoga. Nemi su i bez daha. Vatra prvi progovara. Zahvaljujemo se gospodinu. Može Bog. Časni oci, uvaženi gospodine gradonačelniče, naša direktorko, dobri domaćini iz Udruženja Kraljevina Srbija, drago mi je da smo ponovo ovde, ja sam za 5 meseci drugi put ovde, toliko nisam često ni u svom zavičaju u prilici da govorim i već se, mislim, dobrim delom i poznajem, tako da ne bih trošio više vremena na neke formalnosti. Želeo bih da prosto razgovaramo, da probamo da budem što kraći, koncizniji. Naravno, posle mene će dosta iscrpnije govoriti kolega dr. Srđan Cvetković i da možda to bude neka naša prilika, neki naš uvod za jedan opšti razgovor o temama koje se pokazuje da su kod nas još uvek aktualne. Aktualne u smislu da, evo, pokazalo se, mi živimo u jednom momentu koji je sada preloman istorijski u istoriji čovečanstva i prvi put smo možda posle 90. godina svedoci kako se ponovo stvara istorija na evropskom kontinentu. Naravno, mislim na zbivanje u Ukrajini, gde smo mogli da čujemo, između ostalog, neke političke pojmove za koje smo mislili da su anahroni i odavno prevaziđeni, a oni govore o denacifikaciji i o dekomunizaciji. Dakle, pokazalo se da su to procesi koji su
aktivni, aktuelni, izuzetno snažni. I u našem slučaju mi možemo da vrlo konkretno osetimo na svakom polju, društvenom, kulturnom, ekonomskom, istorijskom, nacionalnom, da mi živimo posledice Drugog svjetskog rata. Dakle, ono što se desilo sa pobedom komunističkih snaga i revolucijom iz 1945. godine definitivno je odredilo našu sudbinu, definitivno je ne samo postavilo lažne avnojevske granice, već i potpuno promenilo političku kulturu, urušilo demokratske ustanove, smanjilo, narušilo i gotovo u potpunosti eliminisalo uticaj srpske nacionalne elite koja je u saradnji sa političkim strukturama kreiralo državnu strategiju, promenjena je hijerarhija vrednosti, duhovni obrazac je promenjen, ekonomija je promenjena i mi prosto živimo na razvalinama jednog takvog sistema. Upravo zbog toga je i važno da prosto govorimo o Drugom svjetskom ratu. I to nije neka davna prošlost koja nas se ne tiče. Kako je Andrić govorio, samo neuki, nerazumni ljudi smatraju da je prošlost zauvek odvojena od sadašnjosti. Zapravo su to stvari koje se prožimaju i čije odbljeske prosto mi osjećamo u našim životima. Naša savremena istorija prepuna je temi koje još uvek slove za nezaokružene, neispričane ili pak kontroverzne. Pogledajte osvrt na 1918. stvaranje Jugoslavije. Dakle, još uvek nam nije jasno šta nam se to desilo 18. i kakve su to dalekosežne posljedice bile stvaranja jugoslovenske države. Potom, status Bosne i Hercegovine u okviru Jugoslavije, odnosno delova Banovine, koji su je tada zahvatali sa centrom u Vrbarskoj Banovini. Potom, status Makedonije, status Crne Gore, politička kretanja u Kraljevini, socijalne nejednakosti, ekonomski problemi, sve su to nekako teme o kojima mi imamo opštu predstavu, ali nažalost kad izađemo izvan one serije Senke nad Balkanom, naše istorijsko znanje je u stvari znatno siromašnije. Posebno se to odnosi na Drugi svjetski rat. Čitav jedan niz tema je do danas aktualno. 1941. Okupacija i razbijanje države, stvaranje NDH, genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj, formiranje Jasenovačkog sistema logora i drugih logora, kako je Žarko Vidović govorio, srpski narod je zapravo u Drugom svjetskom ratu logoraška nacija. Zatim, građanski rat, sukob ne samo između četnika i partizana, nego 3 bloka, 3 struje u Srbiji koji se potom prenosio i na druge oblasti, naravno bezbroj frakcija i različitih nezavisnih grupa koje su se međusobno sukobljavale. 45. godina. Šta to znači ukidanje monarhije i formiranje republike? Kakve se vrednosti kakve nove vrednosti stupaju na snagu i na političku scenu? Šta je to samleveno tada žrtvnim istorijom? I konačno, kad govorimo o ratnim zločinima, kakve su ne samo kvantitativne, nego i demografski i kvalitativne posljedice genocida nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu. Dakle, mi nismo nikada izbrojali koliko nas nema, koliko nas nedostaje od 1941. do 1945. Celovit popis nikad nije izvršen. Ali s druge strane, bojim se da nikad nismo shvatili u tom kvalitativnom smislu koliko je taj gubitak elite, veliki gubici u sveštenstvu, među učiteljima, lekarima, koliko je vremena trebalo da se nešto tako uopšte obnovi. Naravno, pogotovo kad imamo u vidu da je to bila druga demografska kriza srpskog naroda posle Prvog svjetskog rata i posle perioda od 14. do 18. godine. Zašto svemu ovome govorim? Upravo zato da bih ukazao na ključnu poentu našeg stručnog interesovanja i istraživanja Drugog svjetskog rata. Mnogi nas danas pitaju zašto o tim temama ponovo? Koliko o tome? Zar već o tome nije napisano toliko knjiga? Da li to stvara nove podele među srpskim narodom? Konačno, kako do pomirenja? Prosto do pomirenja ne možemo nikako drugačije nego istinu. I postoje različiti načini na koje se to pomirenje vrši. Mislim da je najgori ovaj koji nam se trenutno dešava, a to je da sve prepustimo zaboravu, pa kad prođe neko vreme mi ćemo sve da zaboravimo, ali nećemo ni da izvučemo nikakvu istorijsku pouku i da eventualno izbegnemo takve zamke u budućnosti. Mi, istoričari, imamo jedan način
kojim se borimo i za ispravljanje nepravdi i za iznošenje istorijske istine na svetlost dana. To su ove naše obimne i, ja često kažem, ne samo obimne, nego i debele knjige, koje prosto u vremenu jednostavnih istina, instant istina i vikend romana nekad vam bude mrsko da uzmete u ruke. I onda kad ih još ovako uzmete u ruku, ne možete da ih ponesete na more, pogledate naučni aparat, fusnote i prosto nije to nešto što se jednostavno čita. Ali prosto put do neke i lične, pa i nacionalne katarze valjda i vodi tom stazom koja nije jednostavna. I naša je želja bila da kroz ove knjige ukažemo na nešto što je zaista jedan period naše istorije kojim ne možemo da se ponosimo. Dakle, to je građanski rat usred okupacije. To je nemilosrdno istrebljivanje sunarodnika koje u nekim krajevima Srbadije prosto ima i primat i prednost u odnosu na oslobodilačku borbu. I konačno, to je produženi građanski rat u miru, kako je rekao naš kolega Bojan Dimitrijević, koji nije večera sa nama, ali koji nam je dosta smernica za rad i postavio. E sad, neko glavno pitanje o 1941. godini jeste to kada je i kako započeo građanski rat. I mi tu često padamo u iskušenje da se pitamo ko je prvi pucao. Međutim, prosto to nije pitanje koje je relevantno za ova naša istraživanja. Jer Komunistička partija Jugoslavije, odnosno njena prethodnica Socijalistička radnička partija Jugoslavije, komunista skraćena SRPK, odnosno kasnije KPU, se pominje čak i u nekim svojim zvaničnim dokumentima, zvaničnim aktima. Naprimjer, sačuvana su ta zvanična akta u Komunističkoj partiji Bugarske. Da je ona, pazite definiciju, partija građanskog rata. Dakle, komunisti su profesionalni revolucionari, vojnici revolucije, kako se nekada govori, a komunistička partija je partija građanskog rata. I to je u suštini istina. Jer još od svog osnivanja komunistička partija se nalazi u toj borbi, u toj permanentnoj revoluciji, u permanentnom revolucionarnom hodu. I u želji da putem revolucije, putem državnog prevrata, putem uličnih borbi, kako se smatralo da će se desiti po ugledu na Sovjetski savez, prosto sruši demokratski, liberalno-demokratski monarhistički režim i da uspostavi diktaturu proletarijata. Dakle, građanski rat, i to je neka moja osnovna teza, u srpskom narodu ne počinje 1941. godine. On počinje od osnivanja komunističke partije. I pogotovo od onog trenutka kada ona biva bolševizirana 20. godina, i kada se u sklopu svoje političke platforme, kada u nju uključuju i terorističke aktivnosti. A te terorističke aktivnosti prvo počinju nekako lagano militarizacijom štrajkova, organizovanjem štrajkova, paralisanjem železnice, paralisanjem snabdevanja, paralisanjem saobraćajnica, a potom ide prema tome da, recimo, bude ubijen ministar unutrašnjih poslova Milorad Drašković, da bude pokušan atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića, pazite i to, da se na skupštini, na osnivačkoj skupštini komunističke partije čuje da treba da započne narodni ustanak u skladu sa direktivama Kominterne, strane sile, jel? Čija se agentura, da govorimo savremenim jezikom, nalazi u zemlji, i da za jednog nastradalog proletera treba streljati 10 buržuja. To imate sačuvano u zapisnicima iz 1919. i 1920. godine, u stenograme. Dakle, partija se već tada opredelila da vodi takvu borbu. Dakle, ne samo revolucionarni rat, nego i građanski rat. I žrtve tog građanskog rata mi beležimo već 20. godina, a sve intenzivnije nakon izbora 35. 38. godine i konačno, kada je postojala prilika da u novim istorijskim okolnostima partija izađe na istorijsku scenu, ona kreće sa tim organizovanim revolucionarnim terorom, odnosno ranom fazom takozvanih levih skretanja. Mi kada pričamo o levim skretanjima, mi njih vezujemo negdje za zimu 41. na 42. i rano proleće 1942. Dakle, ta leva skretanja u historiografiji negdje sežu u taj hronološki okvir. Međutim, prve ukore zbog levih skretanja vrh komunističke partije na čelu sa Josipom Brozom svojim komitetima na terenu je slao još u avgustu 1941. Pa im kažu, već ste previše skrenuli u leva skretanja. Šta to znači? To znači da se već tada
Dakle, kada nema građanskog rata u zemlji, kada nisu u Srbiji osnovani odredi generala Nedića, kada odredi pukovnika Mihajlovića na terenu sarađuju sa komunističkom partijom, odnosno partizanskim odredima, to znači da se već sada vrši rekvizicija, da se već sada u pojedinačnim slučajima, evo kod vas blizu u Mačvi, vrši raskulačivanje kulaka, odnosno oduzimanje njihove pokretne i nepokretne imovine, a kulaci u Sovjetskom savezu nisu isto što i srpski domaćini koji su kroz više generacija stvarali svoj privredni i svaki drugi imetak. To znači konačno i likvidacija protivnika u vreme kada, ponavljam, građanski rat u Srbiji još uvek nije započeo. I istraživanja čak propartizanski orijentisanih historičara govore da je od jula 1941. a nije slučajno da su upravo i prvi meci Žikice Jovanovića Španca bili usmereni prema srpskim žandarmima, ali ne samo 7. jula u Beloj crkvi, već i druga partizanska akcija 19. jula u Pecki, takođe meci su od španskih boraca usmereni prema, u ovom slučaju, opštinskim činovnicima, i to je praksa sve negde do kraja jula, tek tada dolazi do prvog napada na Nemce, a do intenzivnih napada na Nemce tek u drugoj polovini avgusta 1941. Dakle, ta istraživanja nam govore da su pre početka građanskog rata u Srbiji partizanske snage likvidirale negde oko 500 pre svega civila. Opet kažem, jezikom današnjice. Činovnika administracije, zaposlenih u opštinama i sredskim načelstvima i žandarma policajaca. Oni su naravno smatrali da su ti ljudi još pre rata predstavnici velikosrpskog režima, zatim u ratu produžena ruka okupacione uprave i smatrali su da iako su zabranjena partija, prosto u vremenu ne institucije legaliteta, već narodnog suvereniteta, imaju pravo da se razračunavaju sa njima. Upravo takva revolucionarna praksa stvorit će jednu spiralu nasilja i jedan niz zločina i odmazdi srpski narod već od jeseni 1941. godine uvući u krvavo kolo građanskog rata. Neću dugo ulaziti u pojedinosti o svemu tome, možda je najvažnije da kažemo da je revolucionarni teror u Srbiji 1941. godine bio najizraženiji na teritoriji Užica i Čačka, odnosno u središtu tada formirane takozvane Užičke republike, i da će sve ono što se formiralo u Užičkoj republici u oktobru i novembru 1941. biti karakteristika zbivanja i dalje tokom rata i revolucije. Naime, komunisti će tu formirati nove revolucionarne vlasti, narodno-slobodilačke odbore, čija je krovna organizacija bila glavni narodno-slobodilački odbor, dakle neka vrsta revolucionarne vlade, paralelne sa legalnom vladom u Londonu. S druge strane, oni će tu formirati neku preteču proletarskih jedinica, radnički bataljon, jel? I treća stvar, tu će takođe biti organizovan revolucionarni teror. Na koji način? Kroz odeljenja za borbu protiv pete kolone koja su formirana u svakom oslobođenom gradu na slobodnoj teritoriji, koja je tada bila pod zajedničkom četničko-partizanskom kontrolom. Ta odeljenja za borbu protiv pete kolone, koje je u Čačku vodio Milan Bato Janković, brat Milke Minić, koje je u Užicu vodio Slobodan Penezić Krcu, koji u to vreme ima 23 godine, a koje je na nivou čitave zemlje vodio Aleksandar Leka Ranković, koji u to vreme ima, koliko, 30 godina, jel, mlađi nego ja sada. Ta odeljenja za borbu protiv pete kolone bit će u stvari neka vrsta preteče OZNE i UDBE. I te metode rada, gde se vodio i ideološki, ali i klasni rat, bit će nešto što će potpuno zaživeti i na revolucionarnim skupštinama i potom od formiranja OZNE u maju 1944. godine u Drvaru. A kako se partizanska vojska povlačila krajem 1941. godine iz okupirane Srbije na teritoriju Raške oblasti, a potom na teritoriju Bosne, pa potom prvo istočne Bosne, potom onaj pohod u Bosansku krajinu, tako će se revolucionarni teror širiti i stvarat će se nova žarišta građanskog rata. To je prosto jedna karakteristika čitavog tog perioda okupacije i kako vreme bude odmicalo, taj teror neće splašnjavati, već će biti sve intenzivniji. Da bi ono čime se kolega Srđan Svetković posebno bavi, čemu je posvetio i svoju magistraturu i doktorsku disertaciju, taj građanski rat bio produžen i u miru. To je ono što je posebno važno da naglasimo, da dakle i onda kad su došli na vlast,
I kada su imali sredstva za izolaciju i kada su imali sudove pod kontrolom, komunisti ipak rešavaju da svoj obračun sa svojim ideološkim i klasnim istomišljenicima produže na taj način što će vršiti njihove likvidacije bez suda, da će ih zakopavati u masovne grobnice, do sad ih je otkriveno oko 215 samo na teritoriji Srbije. Mi znamo da i ovde u Republici Srpskoj, evo, popovi su ovde, jel? Imamo u svakom gradu po jednu masovnu grobnicu koja nam je poznata, naravno znamo i za Zelengoru, govorili smo o tome i jesenas ovde, Miljevinu, Jamu Ponor, najmasovnije stratište u Republici Srpskoj, koje još uvek, gospodin Stanković je pisao njemu, prosto on još uvek nije otvoreno i mi ne znamo razmere tih zločina. Upravo zbog toga da probamo da otvorimo te teme, da podsjetimo na njih, ne da budemo nekakva savest nacije, već da probamo zaista, iako je lakše govoriti o nekim lepšim temama, a ne ratnim, a ne oni koje se tiču ratnih zločina, mi mislimo da je to i neki naš zadatak kao istoričara i kako je Andrić govorio, sve su drine ovog sveta krive, ali mi nemamo pravo da prestanemo da ih ispravljamo. Hvala. Zahvaljujemo se doktoru Deliću na ovom inspirativnom izlaganju. Sada ćemo pogledati video klip top 5 dokumenta OZNE koje govore o represiji, koja će biti ujedno i uvod za izlaganje doktora Srđana Cvetkovića. Sigurno ste mnogo puta čuli na medijima ili pročitali na forumima i portalima o zlatnom dobu Titove Jugoslavije. O mnogim tamnim stranama tog režima se dugo nije smjelo pričati. Stoga smo izabrali za vas 5 dokumenata od 1000 koji su danas dostupni, a koji govore upravo o pravoj suštini, o totalitarnoj vladavini Josipa Broza Tita koja je počivala na nasilju, na sve prisutnoj ideologiji i kultu ličnosti. Goli otok je jedini logor na tlu Evrope u kojem su se vršila prevaspitavanje političkih osuđenika. I to su radili osuđenici međusobno, tako što su podvrgavali jedni druge strašnim torturama i batinama u režiji OZNE. Na društveno korisnom radu mi nismo samo raskrstili sa bestijalnom antikomunističkom propagandom Sovjetskog saveza i njemu podređenih zemalja, nego smo smelo i beskompromisno prešli na put istine koju neustrašivo zastupa i koju komunistički brani slavni centralni komitet na čijem čelu se nalazite vi, naš veliki, voljeni druže Tito. Posle Drugog svjetskog rata režim je hapsio mnoge ilegalne omladinske grupe i podvrgavao ih torturama, hapšenjima, neki ubio. Poznata je grupa Borislava Pekića, a jednoj takvoj grupi pripadao je i Savo Popović iz Obrenovca. Dragi moji roditelji, nemojte da se sekirate, jer, hvala Gospodu Bogu, ostaju vam još 2 sina. Ja sam osuđen na smrt. Nemojte da plačete, budite hrabri. Posle Drugog svjetskog rata mnogi ljudi su streljani bez suda, među njima je i mnogo nevinih. O tome da su se partijski aktivisti i pripadnici službe bezbednosti dokazivali upravo u streljanjima kao pravi i pravoverni komunisti govori i sledeći dokument. Na likvidaciji isprobavamo ljude, jer je to jedan od najboljih načina koji stoji na raspolaganju. Njegova odlučnost, revolucionarnost, beskompromisnost, mržnja prema neprijatelju izražava se tu najbolje. Ko ne može da ubije neprijatelja, taj teško i skoro nikako ne može biti komunista. Dobrivoje Vidić, užički komunista, kasnije predsjednik Srbije, traži da se strelja Andrija Mirković, čovek za koga sam priznaje da je činio mnoga dobra dela i samim komunistima. Zainteresujte se za slučaj Andrije Mirkovića iz Užica. On je opasan zločinac koga treba likvidirati. Inače, izvanredno vešt čovek koji je učinio nesumnjive usluge mnogim porodicama partizana. Najvažnije otkriće bili su otkriće brojnih knjiga i spiskova streljanih lica.
o streljanjem posle Drugog svjetskog rata bez ikakvog suđenja, nasuprot uvreženom mišljenju da nije bilo tragova, vođene su precizno knjige streljanih i spiskovih streljanih koji su pronađeni u arhivima državne bezbednosti. Mnoge ukorečene knjige i spiskovi sadrže detaljnu evidenciju, gde pored svakog imena stoji ime, prezime, zanimanje, kratka kvalifikacija, DM, agent, narodni neprijatelj, neprijatelj današnjice, ko je uhapsio, koga je isleđivao i ko je presudio, to jest likvidirao. O ovim dokumentima koje ste sada videli, a koji su izabrani između 1000 takvih dokumenta, nećete moći ništa da vidite u skorije vreme na glavnim medijima. Iako bi ovakvi dokumenti izazvali pravu senzaciju u jednoj demokratskoj državi i ovim stvarima bi bile posvećene mnoge emisije, mnoge tribine. Stoga mislite o ovome što ste videli i širite dalje. Hvala, ja. Najpre, Bjelinčanke, Bjelinčani, ili kako se već kaže, braćo i sestre, dobro večer i pomaže Bog. Moram da se zahvalim u svoje lično ime našim domaćinima, našoj bibliotekarki Željani, jel tako, dobro sam zapamtio, što nas je ovde ugostilo u jednom prelepom ambijentu. Se zahvalim i ljudima koji su ovo inicirali i organizovali iz Udruženja Kraljevine Srbije, pre svega gospodinu Tomiću. Se zahvalim prisustvu što nam učinio tu čast i zadovoljstvo da ovde čuje što imamo da kažemo gospodinu gradonačelniku, ako se ne varam, Petroviću. I da se zahvalim svima vama. Nemam često kao Nemanja priliku da gostujem u ovim krajima. Bio sam negde na televiziji BN još kada je bila ona komisija za tajne grobnice, negde 2011-12. I evo sada, i tim je moje zadovoljstvo, znači 2 puta veće nego Nemanja koji ne izbiva iz ovih krajeva i osjeća se kao kod kuće. Tako da, eto, drago mi je da sam ovde među vama i što mogu da podelim neka svoja saznanja i mene i mog kolege Nemanja i naših kolega na ovu temu i da predstavim ova, ja mislim, jako korisna za duhovno ozdravljenje izdanja koje mi imamo. Dakle, s čemu govorimo? Govorimo, neko bi rekao, kao što Nemanja je lepo primetio, da je to možda i anakrona tema do juče bila za nekog. Međutim, ako je do juče i smatrao čovek da ove teme progona, nasilja, tajnih policija su možda nešto što je zastarelo, da sad kao mi idemo u neku svetlu budućnost, ja mislim da u kontekstu i ove krize i opšte krize političke kulture godinama unazad i na zapadu i na istoku, mi zapravo se nalazimo pred jednim velikim iskušenjem po slobodnog čoveka i zbog toga ovakve knjige i ovakvi razgovori koji su samo sa povodom na temu tajne policije koja se zvala OZNA, koja je bila u ono Titovo vreme, zapravo možemo da pričamo i o današnjici, a to možemo da podelimo neke razmišljenja čak i u onom delu koji je predviđen za diskusiju. Dakle, ja ću govoriti ovde danas, odnosno večeras, više o radu OZNE, ali ću najpre da se osvrnem šta je zapravo uloga tajne policije u totalitarnom društvu, kako jeste bilo ono društvo koje je postojalo u Srbiji i Jugoslaviji do barem 50. godina, to bi se svi slažu. Znači, takvi sistemi počivaju otprilike na neka tri stuba, kao tronožac kada stoji na zemlji na 3 stuba. Koja su to 3 stuba? Jedan jeste sve prisutna ideologija i propaganda. Kada se rodi dete, date ga u školu, od malena ga zasipaju raznim propagandnim sredstvima i kroz medije, i kroz obrazovanje, i kroz nauku, od ceokupni društveni ambijent koji od njega kreira podanika. Drugi jeste važan stup kult ličnosti. Vođa, obično ponikao iz nižih slojeva, došavši na vlast, sebe predstavio kao mesiju, traži bespogovornu poslušnost, a ceo sistem zaradi za njega da stvore ambijent i da stvore uverenje kod običnih ljudi da se bez njega ne može. Da je on sudija, da je on najbolji ekonomista, da je najbolji vojskovođa, da on sve zna, da on ako umreće cela zemlja. I najčešće takvi sistemi i padaju i takve države kada počivaju na jednom čoveku, odlaze zajedno s njim u grob posle njegove smrti. Treći stub u kojem mi večeras pričamo, a koji je jako važan za takve sisteme i takve države, diktatorskog totalitarnog tipa, jesu zapravo tajne policije. Kao kod čoveka nervni sistem, znate. Svaki deo tela kontroliše, šalje, odašilje informacije i tako i tajne policije. Kao crvena nit
u svim tim društvima, da li su ona nacistička, fašistička, boljševička, kontrolišu sve pore društva. Nije bitno šta samo Srđan Cvetković ili Nemanja Dević večeras govore ovde na promociji ili možda u kafani, nego šta su rekli ženi u stanu. Deca su pisala pismene zadatke gde su odavale nehotice svoje roditelje i tako dalje. To je, znači, razlika između ovih, hajde da kažemo, nekih običnih diktatura i sistema gde se težilo svemu da se kontroliše. Takav je bio sistem zaista od 44. 5. pa negde do početka 50-ih, a u tragovima i na druge načine kasnije. Ja ovde večeras govorim o našem iskustvu. O našem iskustvu na osnovu obilje dokumenta koji smo ja, kolega Dević i mnogi kolege pre nas istraživali, koji su dolazile do ruku, koji su imali tu sreću da kao, profesionalnu sreću, da kao članovi državne komisije budu u prilici da pogledaju arhive koji su decenija bili zaključani, nedostupni. I to je jedan od odgovora zašto se i bavimo ovom temom, zato što je to palo na našu generaciju, mene koja je sad već neka srednja generacija i mlađu generaciju koju predstavlja kolega Dević, da mi, eto sad, tek posle koliko, 8 decenija, ali tako, napravimo jednu ovakvu knjigu, pravimo ovakve filmove, prezentacije, kako bi ono što bi trebalo da bude, recimo, posle 30 ili 50 godina dostupno javnosti, kod nas bude tek sad. I to je još uvek ne za svima. Znači, vi ne možete sada otići u Srbiju, u Beograd, u arhiv Srbije i tražiti da pogledate ove dokumente koje ćete vidjeti ovde večeras. Ne. To smo mogli dok smo bili članovi državnih komisija, sad nam treba ili potvrda od neke institucije ili niz birokratskih prepreka, a običan građanin ili novinar to gotovo da ne može ni da učini. I zbog toga sam ja za vas ovde pripremio jednu malu prezentaciju koja će vrlo slikovito da prikaže šta kriju arhive OZNE o ovoj temi, o revolucionarnom teroru, o tim najvećim zločinima koji su učinjeni prilikom ustoličavanja ovakvog sistema koji sam opisao. Prvo, šta su osnovni zaključci koje od vas svako treba da ponese sa ovoga, da kažem, male prezentacije, malog predavanja? Prvo, to je bilo izuzetno dobro organizovano. One priče da to bilo na kraju nekakav izliv nezadovoljstva, besa, nasilja, nekontrolisano, to pada u vodu posle obilja dokumenta koji su dostupni. Direktno vrh partije subordinisan zajedno sa vrhom tajne policije koji su najčešće činili jedno nedeljivo tkivo, znate kako, preslikavali su se funkcije. Znači, naredbe rozgo, depeše, izveštaji, knjige, spiskovi, sve je to bilo lepo, nažalost, uređeno. Druga stvar, masovnost. Kada uporedimo samo ono do čega smo došli u smislu imena, prezimena, sa svim mogućim greškama, znate šta, kada radite velike brojeve i kada radite velike popise istraživanja, računajte 3 do 5% grešaka. Jevrejska baza je imala koliko 100.000 grešaka. Dakle, sa svim tim manjkavostima, u odnosu na broj stanovnika, zaista Srbija i Jugoslavija prednjače u odnosu na druge zemlje. Zašto možemo da pričamo kasnije? Jasni, pretežno ideološki, politički, klasni ciljevi. To ćete vidjeti iz depeša. Gde se pominje da se ovaj likvidira zato što ima imovinu, jer on, čovjek koji ima imovinu, on može biti opasan po sistem, gde se vidi da je bio predratni član neke partije, što kaže Nemanja, da je bio na ovoj strani, da je bio jatak nekome, da je kulak i tako dalje. To su sve karakteristike koje su u prvo vreme čoveka koštale glave. Četvrt zaključak jeste vođenje precizne evidencije o likvidiranim licima, a ovo vidite jednu naslovnu stranu, jednu od mnogih knjiga streljanih. Ovo je konkretno recimo za jug Srbije. I ono što proishodi iz svih tih saznanja, dokumenta OZNE, saslušanja svedoka, svedočenja, istraživanja u drugim arhivama i prikupljanja uopšte zaista velikog broja dokumenta, hiljade i hiljade, da kažem, dokumenta na ovu temu, jeste nekakav scenario po kome se to sve odvijalo, a gde je OZNA kao tajna policija bila taj crvena nit, kao što sam rekao, koja to sve organizuje, prati, subordiniše i tako dalje. Scenario je otprilike bio ovakav. Znači, kada se ulazi u gradove, prilikom oslobođenja od nacizma, to je ujedno bio i prvi dan zatvora za mnoge koji ne samo što nisu bili zapravo svi saradnici okupatora i ratnih zločinaca, ali su oni iskoristili tu mantru o kažnjavanju ratnih zločinaca i kolaboranata kojih je zaista bilo, da zajedno sa njima sa tom prljavom vodom izbaci čisto, da pritvore ogroman broj ljudi,
i da ih posle u najvećem broju likvidiraju koji su bili samo politički ili klasno nepodobni. To je prva faza. Druga faza je isleđivanje, često uz primere torture. Treća je odvođenje u grupama na likvidacije, vidjet ćete prema dokumentima. Onda iz te mase izdvoje 50-100 ljudi, objave negde na nekim banderama ili na ovakvim oglasnim stubovima, da su streljani zajedno sa tim i tim, profesor Branko Popović, glumac taj i taj. I šta je poruka? To je jedan mađarski komunista nazvao salama tehnikom. Salama tehnikom je, znači, kada zavaljate onako i krivog i pravog i politički i klasni i ideološkog zajedno sa nekim koji je bio zaista uključen i skrivio neču smrt i onda ih proglasite kolektivno za krivce, likvidirate, osudite i tako šta. To je već viđeno na moskovskim procesima, u staljinističkim čistkama i tako dalje i tako dalje. To je jedan način, kako da vam kažem, da drugi put ubijete čoveka. I danas kad počnete tu priču, odmah će vam natovarati da naravno rehabilitujete sve sa te liste. Zato što su svi zajedno stradali, razumete? I konačno, ono što sam rekao, izrada evidencije, čiji ćete delove vidjeti sada. Hapšenje i isleđivanje. Jedan od mnogih spiskova. Spisak, recimo, iz Sreza Zaječarskog o sumnjivim licima. Javne ličnosti, advokati, sveštenici, bivši predsednici opština, činovnici, glumci, znači ljudi koji su poznati u kraju. Kako se prema njima poneti? Koga likvidirati, koga pridobiti, koga korumpirati, koga hapsiti, kome uzeti samo imovinu i tako dalje. To rade dvojica, trojica činovnika iz Ozne koji presuđuju, štikliraju. To je sudbina čovjeka. Depeše. Depeše vrlo rečito govore, možda i najzanimljiviji deo tih izveštaja, one rečito govore o motivima i o subordinaciji. Ovdje imamo dve depeše, jednu ste čuli da vam čitamo ono kako samo pravi komunista može biti onaj koji je sposoban da ubije neprijatelja, a ovaj drugi govori o ekonomskim motivima. Kaže kako treba ubiti ljude, ali treba im uzeti imovinu jer bedan i ekonomski propali reakcionar nije ništa u stanju da učini, on je jak samo kad ima kapital. Ja vam govorim ono što sam na početku rekao, da smo izabrali tipske dokumente, da smo mogli još desetine takvih, ali naša je želja da predstavimo ceo proces kroz neke primere, da budu sve vrste dokumenta zastupljene kako bi oslikali taj scenario. I zaista smo se trudili da budemo objektivni, koliko god mi bili privatno, recimo, i antikomunističkih uverenja, zašto da ne kažem, mi svi imamo neko uverenje, tako? Ili nekomunističkih, hajde da kažemo, ali je želja bila da to gurnemo u stranu i da damo jednu objektivnu analizu, jedan presek sa dokumentima, da kada vi počnete da se raspravljate, recimo, predsjedniče opštine na Slavi, vi uzete knjigu Ozna i kažete, evo, to je tako bilo, ljudi su otkrili to i to, mi možemo da mislimo šta mislimo, ali bilo je i loših stvari u tome, ovo nije bila suština tog režima, bilo je i drugih stvari, ali mi sada govorimo o masovnim likvidacijama koje su se desile, a koje po meni nisu trebale se desiti na taj način. Knjige i spiskovi, evidencije, vidite ovo, znači jedna od mnogih stranica iz takvih knjiga, govor ime i prezime, krivica, DM, Draža Mihajlović, i onda ide štiklirano ko je hapsio, ko je isleđivo i ko je presudio, svuda Ozna i sve, da je to ono. Znači, čak ih je mrzalo da pišu svuda Ozna, jer to radi se o velikim brojevima i onda je neko to popunjava i tako dalje, tako dalje. Ovo je recimo jedan od retkih sačuvanih dokumenta za Beograd, koji je inače loše arhivski pokriven. Ta građa iz državne bezbednosti Beograda je nekako nedostupna, neki kažu da je oštećena prilikom bombardovanja. Uglavnom, nismo našli toliko kvalitetnih dokumenta baš samo za glavni grad. Saopštenja suda, ovo je bilo javno, o ovom sam pričao. To je bilo na ovakvim banderama, tablama. I tu se zaista nalaze takve ličnosti. Znači, sa nekim ljudima koji su moguće kompromitali sebe i doveli u situaciju da mogu biti osuđeni čak i na smrt. Zakače glumca Aleksandra Cvetkovića, profesora Branko Popovića. Dolaze kod njega u stan Branka Popovića, to je jedno opšte mesto, sad ću baš da se zadržim na njemu, da tam dočaram tu neku atmosferu tog stradanja. I kaže, skloni se Branko Popoviću, nalaziš se na listama za streljanje, na ovakvim listama kao što sam napred pokazao. Rekao, pa nema šta da se krijem. Što bi se krio? Ja sam radio svoj posao, profesor, trudio sam se da budem dobar, da štitim neke studente. Dokazat ću sve to pred sudom. Otprilike, sad vam parafraziram razgovor između njega i tih ljudi koji su ga upozorili.
Međutim, on je dočekao oslobodioce, primio, častio rakijom i tako dalje, došli su uveče po njega, bio u kućnom mantilu, odveli su ga, a njegova porodica je pročitala samo njegovo ime 27. novembra u Politici i borbi, na naslovnoj strani. Ne da nije bilo suđenje, nego nisu ni znali ni gde je, ni šta je. Samo su iz novina saznali da je streljan i kada je došao njegov učenik Đorđe Andrejević Kun i krenuo da priča kako on treba da se useli u taj njihov stan u Knez Mihajlove ulici u Beogradu. Prilike, tako je to izgledalo. Inače, zanimljivo je sa ovog spiska još jedna stvar, da to je spisak koji je predstavljen kao 105 osuđenih od vojnog suda. Prvo, nije ni osuđen od vojnog suda, niko, jer su svi likvidirani, lepo se vidi iz spiskova za likvidaciju, odnosno knjiga streljanih. To je jedna laž. A druga laž je čak i da je to 105 ljudi, nego je 104. Kako? Pa jedan glumac koji je na ovom spisku, Lazar Jovanović, da li je 53 ili 58, zaboravio sam, on je bio u momentu kada su izašle novine živ i čitao svoje ime kako je streljan. I to nije bio jedini slučaj. To znači da usled te masovnosti, to je opšte, kažem, potrage i masovnog procesa likvidacije koji su bili, kao što Nemanja rekao, u svakom gradu po 5, 6, 10 lokacija, čovjek se provukao. Možda je izašao iz tog soba, možda su ga opredelili umjesto za streljanje, odveli ga u neku drugu ćeliju i tako. Kao što je Sava Banković lepo opisao sad, ovdje čuli ste i Tenasija, kako su oni presuđivali ljudima. Znači oni prozovu čoveka za puštanje, što kaže Sava Banković, kojeg su već streljali desetinama dana unazad. A odlučuju tako što trojica polupijena oznaša dolaze, škripa ključeva, otvaraju se vrata i onda oni ovako sad ko pred vama gledaju. I sad kaže Sava Banković, taj minut je dugačak kao večnost. Kad oni ovako gleda po masi, ko sad ja vas, i sad određuje, ti izađi, ti na streljanje. I ti šta me gledaš? I to je zaista najpotresniji deo koji sam ja čitao u nekim memoarima na ovu temu, a pročitao sam dosta i to često pričam i na ovakvim. Znači, to je presuđivao. Koga kako pogleda. Mislim, naravno, treba uzeti i rat, i osvetu, i ljude koji su moralno i duhovno oštećeni svim tim stradanjima, ali moramo pričati istinu. Potvrda i obaveštenje o likvidiranju. Ovo su delili kratko. Ovo je recimo deljeno kratko na Obilićevom vencu u zgradi Tanjuga, to je zgrada Ozne, tako bilo u to vreme, i porodice koje su došle žene da traže svoje, šta je bilo s mojim, šta je ovo, onda su im davale, jedno vreme su im davali te potvrde kao o streljanju, recimo ovdje je streljan neki sveštenik Avramović Branko, tamo potvrda o streljanju Branka Popovića i tako dalje. Ovo je neformalno obaveštenje, također ga možete naći u knjizi, neobično obaveštenje, na računu za struju. Kaže da dođete da prevedete struju na sebe, pošto vam je muž streljan. Pomalo i bizarno, ali eto toga je bilo. Prikrivanje masovnih grobnica, to je ona jedna od posljednjih faza koju sam ovdje nabrojao, da ispratimo do kraja. Naređenje o zakopavanju jame, precizno, sakrivanje tih grobnica, zabrana pristupa porodicama. Evo ovdje ima i podvučeno crveni, kaže, zabranjuje se otkopavanje leša. Sveštenika Miodraga, ili Milana, stalno površina, Milana Bilića iz Smedereva, koji je ubijen od Ozne i sad porodica pokušava da ga sahrani. Služba to ne dozvoljava i preti da će streljati i porodicu i sve koji pokušavaju to i pod smrtnom kaznom se preti da će približavanje tim. Kasnije to je i uredba malo zvaničeno fašističkim grobima. Jedan zaista i anticivilizacijski čin. Pritisak na porodice narodnih neprijatelja, konfiskacija imovine. Milan Sekulić, jedan od viđenih arhitekata pre rata, nekoliko zgrada u centru Beograda, kaže konfiskuje se cipele, odeo i tako dalje. To je svima rađeno i šerpe, lonci, poklopci, sve što posjeduje neka imovina. Samo su mogli eventualno slike i porodične albume da ponesu, ako su imali sreće. A ovdje je na neki način opet bizarno što se konfiskuju 3 muške polovne gaće. I do te mere išlo, hoću da kažem, kako da kažem, oduzimanje imovine. Inače, po meni, konfiskacija imovine je zapravo revolucionarna mera. Ona nije usmjerena toliko da se kazni čovjek
jer to moglo na drugačiji način da se kaže recimo ti ako si stekao imovinu u toku rata, nečasno, u toku okupacije, zaradio si, profitirao si od opšte nesreće, onda ti tu imovinu tako uzima, a tebe kažnjava. U ovom slučaju kažnjavaju se i deca, i braća, i svi koji su nasledili tu imovinu, oni ostaju bez te imovine samo zahvaljujući možda nekoj grešci koju je uradio čovjek koji je pre rata, recimo u toku rata bio činovnik u Nedićevoj vladi. Znači, braća njegova koji ne moraju misliti isto. I ta imovina zarađena još možda još u tamo vreme Obrenovića. Zapravo to je bio smisao. A ova drugi isto dokument govori o konfiskaciji, ali zanimljivo, konfiskaciji knjiga. I to čini kasnije profesor Nikola Rod, profesor psihologije na Filozofskom fakultetu, autor onog čuvenog udžbenika, za potrebe OZNE, kaže, konfiskuje se biblioteka, između ostalog Ilije Pržića, profesora pravnog fakulteta koji je streljan, koji je na ovom spisku 105, njega nisam spomenuo, možda ću malo kasnije kad budem govorio o ličnosti. Nemanja je govorio koliko je ljudi, koliko grobnica, malo je, da kažem, načeo tu temu, samo za vašu informaciju. Znači, negde preko 211 mesta ima na kojima su ljudi likvidirani u Srbiji, uglavnom su neopojana, neobeležena i dan danas. Mi smo, kao članovi komisije, pokušali jedno da otkrijemo i uspeli smo na kraju teškom mukom da se ono obeleže, vidjet ćete slike kasnije sa tog događaja. Popisano je blizu 60.000 ljudi, 59.900 nešto na današnji dan, oko toga 33.000 je likvidirano od strane OZNE, oko 2.800 imalo nekakvu presudu, ne i sudski proces svi, namerno tako kažem, ostali su poterima, u logorima za civile i tako dalje. Ovo ovde što vidite dijagrami, to govori koliko je u odnosu na broj stanovnika stradalo ljudi u određenoj zemlji. Francuska je 39 na milion stanovnika, a u Srbiji je preko 10.000. To govorim zato što se često govori, pa eto, bilo i u Francuskoj. Bilo je, ali kratko i mnogo manje u odnosu na broj stanovnika. Mi u Srbiji, sa ovakvom populacijom, tada je bilo koliko? 4 miliona ljudi, tako? Imamo 33.000, skoro 40.000 kad bi sve uzeli u obzir i kad bi dostupne bile sve knjige i spiskovi, možda i više, likvidiranih bez suda, bez ovih u logorima, zatvorima, poterama, nestali i tako dalje, znači čista likvidacije. Znači, samo to smo uzeli u obzir, 10.000 na milion. Drastično. Ova je slika s te ekshumacije, s kojim smo ja i Nemanja na neki način dosta ponosni, jer smo blokirani bili od državne komisije, čiji smo bili sekretari i članovi, ali smo eto iz nekog našeg, ajde da kažemo, entuzijazma želeli da učinimo nešto, u očaju što ne možemo više, uzeli smo ašovi lopate, otišli kod tog čoveka na čijim imanju se nalazi grobnica i pošto niko nije smeo u tom kraju da kopa, mi smo inicirali taj proces. Došlo je do prepucavanja između da li je to ratni zločin, nije, ko radi ekshumaciju, da li specijalni sud, da li običan sud i tako dalje, da se ne uvlačimo tu komplikovanu priču i dosadno. Uglavnom, na kraju je to završilo ipak ekshumacijom ovih ljudi i, kako da kažem, sahranjivanjem, što smatram, eto, i svojom nekom ličnom satisfakcijom i dosta sam ponosan na taj jedan događaj, mada je jedan jedini, ali to je ono što smo mi mogli da učinimo. Ovo je nastalo kasnije, kada se renovirao fabrički krug u fabrici Fiat, pre toga Zastava, i kada se dizala, odnosno sklanjala elektrana, gde je bilo i parkinga ispred, podigla se beton. Pogledajte šta su prvo ugledali. Sveće, nedogorele sveće. Otkud tu sveće? Ono što smo malo pre čuli sa ovim naredbama, da se ta fašistička groblja tako sakriju. Ljudi su dolazili, stavljali sveće, znalo se. To je bilo mnogo masovno u Srbiji, pa i drugdje po Jugoslaviji, ali u Srbiji naročito jer je to kraj koji je prvi oslobođen i tu su se prvi ustoličili organi OZNE i zajedno sa zaista istinskom slobodom od okupatora, nažalost je počelo i taj obračun među nama, među Srbima. Moji su recimo bili na ovoj partizanskoj strani, ne mogu kažem. Ali te greške se nesumnjivo moraju danas priznati. Oni su, dakle, oterali ljude da ne bi palili sveće, betonirali, ali eto, što se kaže, zaklela se zemlja raju, posle koliko godina? 70 godina, otprilike, potpuno slučajno i eto, to su jedina dva slučaja koje su u Srbiji ekshumirane. Inače, komisija je formirana zbog tih razloga,
ali eto, na tom planu je jedino to postignuto, ali smo bar imena ljude pribeležili. Za ove ljude znaju, recimo, mnogi koji su streljani, poznatije ličnosti, ali nama je bila velika satisfakcija da napravimo tu bazu od skoro 60.000 ljudi, gde je ta baza, i to je isto, eto, osjećam se i zbog toga na neki način korisno, jer teško da čovjek može da osjeti korist kad se bavi istorijom. Ta baza je pronašla mnoge desetine i stotine ljudi, podatke o njima koji su kasnije rehabilitovali i mnogi su bili sretni da vide šta je bilo sa njihovim očevima, braćom, dedovima, sestrama, posle toliko godina i da je samo to uradila ta baza i ta komisija, bilo bi dovoljno. I ova jedna ekshumacija makar na siru. Tako da, ovo su neki ljudi koji su poznati, koji su streljali. Recimo, zanimljivo da je sekretar Crvenog krsta u Srbiji streljan. Petar Zec, Branko Popović, već pomenuti, Ilija Pržić, Svetislav Stefanović, Grigorije Božović. Mnogi su kmetovi, činovnici, trgovci, 3000 nešto trgovaca, zanatlija u hiljadama. U odnosu na ukupan broj, to je jako veliki broj. I tu se matematički, dakle, može dokazati da je to bila revolucija, da su pojedini slojevi bili snažnije na meti upravo iz tih razloga, jer su sutra mogli biti prepreka kada dođu izbori, pre izbora i posle izbora, oni su prepreka i kasnije su ih čistili na druge načine, putem sudova, putem optužbe da su kulaci, konfiskacijom imovine, kolektivizacijom i svim tim drugim merama i zaista ti slojevi su skršeni do početka 50. godina. Evo, završavam, možda malo dužio. Kultura sećanja, tu nema šta mnogo da se priča, osim nekih lokalnih samouprava, tokom 90-ih i kasnije, u Srbiji nije ništa mnogo urađeno na tom planu. Mi smo kao udruženje, kao što je Ena rekla, pokrenuli jednu inicijativu, prišli su mnogi intelektualci, javne ličnosti, krenuli smo iz jedne džungle, što se kaže u Beogradu, potpuno zatrpane česme, jedne močvare, i radom našim dobrovoljnim i naših aktivista uspeli smo da to upristojimo, da dovedemo do reakcije gradskih vlasti. Ove godine nam je, odnosno sad već to prošlo, obećano da će to biti u planu za ovu godinu, ali da ne bude, mi ćemo nastaviti, kako ono kaže, ko traži daćemo se, mislim, bit ćemo uporni, jer mislim da je odnos prema tim ljudima koji su ubijeni, ne samo naš moralni dug prema tim ljudima koji su nevino stradali, ja lično nemam nikoga, već na neki način putokaz kako mi treba kao društvo da ozdravimo, da se pomirimo među sobom, da stvorimo jedno zdravo tkivo i da kažemo šta se među nama ne sme dešavati više, bez obzira kolike su naše ideološke, političke razlike. I to, ja mislim da nama to treba i to neka bude, eto, i ova osnovna poruka s ove promocije, da saznamo, a da ne mrzimo nikoga. Eto, hvala vam na pažnju, baš ste bili divni. Zahvaljujemo se doktoru Cvetkoviću na temeljnom izlaganju. Mi smo naredne minute predvidjeli za diskusiju sa autorima. Pre nego što vama prepustim reč, ja bih pozvala sve vas koji pratite društvene mreže i aktivnice da zapratite Facebook stranicu Udruženja U ime naroda. Dakle, Facebook stranicu Udruženja U ime naroda, takođe postoji i naš YouTube kanal. Imamo sreću da poslednjih godinu dana emitujemo redovno podcast, razgovaramo o ovim temama i još mnogim značajnim, važnim temama iz oblasti represije sa našim poznatim intelektualcima, dakle podcast U ime naroda za slobodnu Srbiju. Sada, ukoliko imate nekih pitanja za naše sagovornike večeras, ja vas slobodno molim, izvolite, podignite samo ruku da vas vidimo, izvolite slobodno. Dobro večer svima. Ja se sa Nemanjom poznajem već, malo smo ispomenuo. Imam pitanje za Nemanju i za gospodina Cvetkovića. Za Nemanju pitanje vezano za spomenutu Jan Konar. Postoji li šansa i pošto je Nemanja mnogo upućen u tu priču, da se preko crkve formira neka komisija, da idemo, da tražimo, znači da pokušamo preko onog udruženja, ako ništa od iz Foče koje se bavi istraživanjem ovih pećina i tako dalje, da vidimo da nešto pokušamo da uradimo. Potom pitam se da crkvu koja se gradi i tako dalje, pošto Nemanja zna o čemu se sve tu radi. Za gospodina Cvetkovića jedno pitanje, vrlo zanimljivo. Pojavljuje se jako često priča o tome da stadioni su na mjestu masovnih grobnica. Zvijezda, Partizan, Borac, Čačka, koliko je to istinito, samo nam to, eto tako kažete.
Što se tiče stadiona, za stadione Zvezde i Partizana ne znam, to moram da priznam. Za stadion Obilića znam. To je tu negde na Zvezdari kod Cvetkove pijace za one koji manje poznaju Beograd. I naravno borac u Čačku, to su već poznate stvari. Mi imamo jednu tipologiju tih grobnica, najčešće su to neke jaruge, potoci, imamo reka dosta, obale reke, recimo ovde znate svi za ovaj Šabački most, znate i za ušće Gročice u Dunav kod Smedereva. Nekako su to bila njima zgodna mesta pored reke i mekše i za kopanje i direktno su neko slučajno bacali ljude u reku. Što se tiče tih mesta, to su uglavnom to prigradska mesta, šikare, potoci, reke. Gde su bili stadioni, oni su nastali kasnije i nastali su kao posledica želje da se sakrije. To recimo negde su kao u Palanci ili tako proširavali ili u Zaječaru kasarnu i onda niko tu ne može da priđe, da radi, da kopa. U principu, mi smo očekivali da nađemo u arhivima državne bezbednosti mapu tih svih grobnica, to bi nam bilo olakšano, međutim nismo došli do takvog dokumenta, a verujem da je sigurno postojalo, kad vidimo kako su vodili preciznu evidenciju o ljudima, mora da ima neka mapa gde su ti ljudi, kako se ne bi tu kasnije provodili radovi, se ne bi to otkrilo, tako dalje, tako dalje. Znači, različiti su tipovi, a uglavnom su tu, znači, nistali parkovi, stadioni, kasarne, negde čak i škole u blizini. Tako da, različiti su objekti kasnije služili kao neka vrsta, da kažemo, maske i trebali da sakriju, kao parking u fabrici Fiat, vidite i sami. Znači, otprilike, mnogi danas spavaju i ležu u blizini pobijenih ljudi, neću da kažem svi nevini, ali u velikoj meri ljudi koji nisu zasluživali smrt. Mislim, mi se ubismo od suočavanja sa prošlošću i prevarali smo celu Republiku Srpsku kroz suočavanje sa prošlošću ili za 90. godine. Međutim, kad pomenete ovaj period, 45. i vi, mislim, kad pričamo o 95. godini, vrlo često se potencira to najveći ratni zločin posle Drugog svjetskog rata, ali nije zapravo. Najveći ratni zločin posle Drugog svjetskog rata je ova Miljevina, na ovim prostorima. Jer je rat tad formalno bio završen. Ali samo bih se vratio kratko na ovo postavljeno pitanje o lokacijama. Kao što je dr. Cvetković naveo, dakle, to su nepristupačne lokacije i našli smo nekoliko dokumenta gde se kaže likvidirajte ih van sela da se selo ne grozi, tako, baš to je citat. To su kasnije vojni objekti, to su ti kasnije sportski tereni. Međutim, na primjer, u Velikoj Plani je to mesto gde je sada gimnazijsko igralište, ja to svuda govorim. I sad vi na tom gimnazijskom igralištu imate streljani u oktobru i novembru 1944. do sada popisanih 86 civila. Toliko Planjana nisu streljali Nemci od 1941. do 1944. Od 1941. do 1944. ponavljam, toliko ih je streljano za 2 meseca iz Velike Plane i okolnih sela. Dakle, jedna mirna varoš u kojoj nije ni bilo građanskog rata intenzivnog, prosto to se tu dešava na međi između Pomoravlja i Šumadije. I sad, kakvi su sve to ljudi streljani, to su uglavnom u tom kraju Srbije optuživani su da su pripadnici, simpatizeri, saradnici Jugoslovenske vojske u otadžbini, takozvani ravnolovci. I sad vi među njima tu imate raznih ljudi, imate oni koji su stvarno pripadali toj organizaciji ili je pomagali. Ali imate one kojima je to pripisano. I sad na toj lokaciji streljanja je, na primjer, čovek koji se zove Milosav Šulević. To je iz današnjeg poznatog sela Vinara, sela Krnjeva, jedini nosilac Karađorđeve zvezde, koliko je meni poznato. Karađorđeva zvezda sa mačevima zna se kako se dobijala. Za najveće zasluge u ratnom periodu 1912. do 1918. kad vas jedinica gotovo aklamacijom izabere da ste najdostojniji. I takav čovek koji u to vreme imao blizu 80 godina bude streljan u Velikoj Plani. Napominjem da je jedini, na primjer, to sam zaboravio da kažem, i zaboravimo to ime kad pričamo ko su likvidirani. Vi među svim Srbima, dakle, i armije iz Srbije, i dobrovoljci, to jest ona takozvana 4. armija, imate samo jednog trostrukog nosioca Karađorđeve zvezde sa mačevima. Samo jedan. Jedan je dobio 3, neko je dobio 1, retki su dobili 2, a samo jedan je dobio 3. To je Božidar Nektarijević iz Divostina kod Kragujevca i on nije poginuo ni 914. na Celu, ni 915. u svom Pomoravlju, ni 918. na Solunu. Njega su streljali komunisti 1944. godine u Nišu.
I isto ovoga Milosava Šulejića, dakle čoveka koji je proživeo čitav taj međuratni period, to su ljudi koji su na neki način bili prvi ljudi u svojoj sredini, on je likvidiran, streljan i leži u toj masovnoj grobnici na kojoj je danas igralište gimnazijalaca. I oni svoj čas fizičkog vaspitanja svake nedelje, svakog dana izvode na toj grobnici, možda ponekad i baš njihovih dedova i pradedova. I to svuda, ponavljam, govorim i ovde. Mi kao društvo, bili mi hrišćani, verujući, neverujući, sa građanskim vrednostima, orijentisani prema zapadu ili prema istoku, nikud nećemo dok prosto budemo imali takvu situaciju na terenu. I dok nam se deca sutra igraju na kostima ubijeni. A ono što ste pitali vezano za samu Miljevinu, ona je dakle to najveće stratište, vi ste o tome dosta detaljnije pisali. O tome smo govorili jesenas ovde, ali podsjećam, dakle radi se o zarobljenim pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini posle bitke na Zelengori, koji su potom nagurani u jedno rudarsko okno, delom streljani, delom pobacani živi, i prosto se ne zna do danas ni koliko je tih ljudi tu bačeno, ni ko su ti ljudi. Evidencija nije dostupna. Ono što smo mi uspeli da nađemo u Srbiji, hoću i to da podelim sa vama, dakle ove dokumente iz arhive ostaje, tako nešto postoji u Sarajevu. I zimu sam u istraživanju u Istorijskom arhivu u Sarajevu tražio uvid u tu građu, tražili su mi bezbednosnu proveru od SIPE i ta građa se još uvek vodi kao nedostupna i ta građa se nalazi ne u Istorijskom arhivu, iako zvanično tamo može da se nađe u informativnom sredstvu, ona se nalazi pod nadzorom i čuvanjem Ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu dan danas. Šta se tamo nalazi, mi samo možemo da slutimo. Da li je to kao u Srbiji uništavano 60. i 80. godina? Koliko je sačuvano, samo možemo da nagađamo. U Srbiji, to smo zaboravili da kažemo, pored ovoga što smo našli u arhivu Srbije i što možemo da dobijemo samo kao istraživači, u naučno-istraživačke svrhe, postoji zvanično, imate to na sajtu Arhiva Srbije, 80.000 tajnih dosijea u koje ni mi nemamo uvid ni u naučno-istraživačke svrhe. Njih može da dobije samo sud po službenoj dužnosti u slučaju rehabilitacije određene ličnosti sa zatamljenim imenima i lokacijama. A mi pišemo neku istoriju od 45. a znamo da postoji minimum 80.000 dosijea u koje niko od nas nije zavirio. Dakle, nemamo pojma šta se tamo nalazi. Koliko je to obimno, čega se dotiče, čega ne, šta je skriveno, šta je odneto, šta je uništeno, pojma. Što se tiče Miljevine, vraćam se na to, to je ono što je, kažem, najveće stratište, ali gde je naša odgovornost konačno? Nije nam tu kriv, to ponavljam, rekao sam to, ni visoki predstavnik, ni federalne vlasti, to je na teritoriji Republike Srpske. Ovog trenutka kad mi kao društvo budemo sazreli da se suočimo s takvim problemom, da se uhvatimo sa njim u koštac, to će pitanje prosto da se reši. Dok to biva na inicijativi entuzijasta, iako tamo ima divnih ljudi iz tog speleološkog udruženja, sveštenstva, lokalnih publicista, ali prosto mi tapkamo u mestu. Ja zaista polažem veliku nadu u Srpsku pravoslavnu crkvu i konkretnu inicijativu mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma, koji je već osvešto zemljište u Miljevini za jednu spomen kosturnicu, dakle crkvu sa kriptom, koja će biti posvećena mučenicima miljevinskim, kako se već sada zvanično piše u dokumentima, i tim povodom mogu da kažem imamo, ovo snimaju prijateljski mediji, tim povodom imamo sastanak upravo sledeće nedelje u Beogradu. Govorit ćemo baš o toj lokaciji i o daljim koracima u izgradnji kripte i spomen crkve. Izvolite, koliko ima još nekih pitanja? Ne vidim niko da je podigao ruku. Ukoliko je to, ja bih iskoristila priliku, naravno, da se zahvalim još jednom našim domaćinima, Udruženju Kraljevice. Hvala gradonačelniku, izvinite što vas malo pre nisam pomenula, vidim da ste sve vreme vrlo pomno pratili naš rad. Naravno, podjednako hvala svima vama koji ste večeras izdvojili svoje vreme i došli na ovu našu tribinu. Podsećam vas, ukoliko ste zainteresovani, možete kupiti neko od naših izdanja i želim vam prijatno večer. Tebe nešto.
Evo, dobro, nešto radno. Kraj sedmice, pa smo umorni. I juče sam bila u Banja Luci. Aha, pa prvi sam. Pa skoro mi se nekad javljao ovako, viđamo se, za Bože sam dobro, tako To sam ja, malo da Nemanja samo može i posjetiti za Imali smo dinamičan dan. Rekao mi ste imali neki... Ne znam, jeste se čuli ovo juče, danas? Nismo juče, ali u ponedjeljak imam kod njega. Ne, super, eto, tamo ćemo u tom dijelu da i porazgovarati. Ništa lijepo, krenuli smo sa tamo prezentacijom ovog projekta Mosta, Tašjapnik Kuzmin, kako će biti spojena Sremska Rača Bijeljina. Onda smo ovdje u gradskoj upravi imali radno operativni dio sastanka i poslije toga kulturno-umjetnički program, malo srpsko, crkveno, pjevačko društvo Srbadija, Skud, Sembersko kulturno-umjetničko društvo Semberija, pozorište, tako tačka nekih možda 40-45 minuta programa, lijepo. Čuo sam ja da je raspored bio onako, oni su mi to rekli pre toga. Ja sam sad ovdje gost. Sad idemo.